Mendang ini lej sakasnong umsaw noldi hapo Riboy district kalat kadai nanong po ya lengbay ya kasurok marngar nanong po siya marngar kam dajungay tan hadu kata-kata Henry datang namar bakas niu palat kasurok kumda wala kadai kasurok kabajan Henry kalalong penban kalenti kebajengai. Kani gadi kasnong marngar. Banlej siya kasnong umsaw noldi. Kalat kaday nang ni. Ladami na silong kaday na kalyang kamon. Pihang ni kasrok wat hapo sinong marngar rupet. Kasniw hadu katni. Ngimla banlen ya kajing sya bakeleng saudong jong kejelam me kalea. Kam tam me hakinong gendong. Kam juat banlap lani bansem. Ya kasurok bha. Ngamla bantip lagadei. Kajing le jong kasorkar. Kajing pemuanra. Ya karoi kepar lani ki development. Ngamong siya kani katan lani ya kani gusrok. Henry ngalayo ibun ki jaka. Balada poisrok. Kimi ban ki jing persya. Ki trai jaka. Kim ai banti usrok. Ki pajba. Ki persya. Kim kwa surok. Kum kini ki eki. Ki jiabha siya ki tan nong kendong. Bat ngala banongru, bat haki tanjongiru. Kaladon kumkani. Henry syakani katan kani kadong pat. Ngam tarai bakalong kumta. Kumta da kapaburame ngakentu ya kesorkar. MDA tu. Ban penkoloy ban treno ya kani kesrok. Kumbang ngalayu iteng. Bakaladon ke jingkular jong ke sorkar halor ke ni kesrok hadin baladon iwe kong ibarwan syatkan sekretariat mentangi lerung ya ke ni kalat ke ban lek syakasinong umsaw noldi namar ngar sya umsaw noldi kadon tang kumbalai kilometer duna kanilai kadang deibet kasurok kandau paka Batkat kum ka jigong, jong kinong song sinong, jong ka sinong umsaw noldi kiong, datang na marbom don srok, kumta kali kamay room don. Kumta kalong ka ba hadu kata-kata, yaki briw jong kini kisinong kibadayat denti ya kani ka srok, kamtame, hakapang ka sitom, badwat ki kena school ru na marbom don srok, ki kali kamay mdon kumta ki kena skul kilhaban yai deka gejat man kesengi syadu syamarngar kumta deka baburam ngakentu ya ke sorkar badan buram jongi bas ngubhaban petlem ya kani kesenong dakaban wanrano ya kesurok syadu kesenong umsaw noldi Lada ka sorkar badan buram jongi kan pai kmat syakini kisnong kliak klemar tatien ki pajba jong kan ni kathan kan tupru yune bakren ngin saong artat kublai shibun sorkar bait batiak kalenti kebahaban ya ka klauba lausan kumni kumta kamlong kebasingan Kamtam yaki kena skul habaki lech bat kiwan man kesngi kumta sasisian pat sorkar bayi pai kmat lem syari mentangi lapoi hakani kasinong umsaw noldi kadon haki tan marngar namarngar kalat ka de ka jungai kalong tangkumba lai kilometer ren long bakani kasinong kadon tangkumba sob san ying bat kitan tang sibalang
bagi dan tangka balang Presbyterian sudah. Ti kesenong kadi kesenong ka basay so pi kini ding so. Kini ding so ping nanta pete ding so pan kwai nang ta sibun kicak so pilaban iber kwat ni kakat bagwi-gwi ni maru kadai kesenong ka basay so ha kani ka hapapo ka Ribhoy district ngakwa ban ye kendu ban tip ye kaktin ayu bagi keren nang kesenong kumbang ajula e baru cukata bangi sutnat ban wanra ya kincai ketin kasih ba pero perte menta oh kita kikong ap ngan keli kita kikong arngut ha ku boleh sibun mentang apoi ha kani ka senong sau noldi teo sokia ong you Tholte. Hey sokia ongu Tholte. tholte sutran katar ya ka khulu jogai Langkiso. ha Langkiso. ya ka khulu jong langkiso wow tenar ya ka pejabat Langkang Sam. ha Langkang Sam. ya ka beja ong langkang sam wow sutran pelat before ya kani ka senong ru ngiyo ya ka ketien ka ba compare na ki weipat Kani gadi kesenong kasih paka. Yole si pisung tu bakla bakam day kesenong kasih. Tang ba kaktin senong jongki te. Wow, kada juat palat. Lada pikwa ban yo sengo hadu bakut ya ka jingkren ketin senong jongki nong. Sau noldi. Saklik ya ka link ke bangalabu opot description. Lani ba pinsuat bet ya ka video ka ba kertek. Wow, kaktin bajuat tam. Next.